Tashun Hechos y un Apóstoletic ta capítulo 19. Ay talum Éfeso de Pabloe. Ichayal tescop diose. Tikalal ay talum Corinto de Apolose. De Pablo ashtel tavitztikil. Kot talum Éfeso. Ay no poheletik kostatea. Hich las hokubeyai. La balavikik te chul espíritu te kalal la achunik te Jesuse shi la yalik. Ni ayukayo tixtohol te me ay te chul espíritu shi. Te Pablo la yalbey. Mach atasventa hiche te ichha te akbotesha vichike shi. La yalik. Ha te bitil la yak ichha te Juane shik. La yal te Pablo Te Juane la yak ichha tasventa suhtesel o tanil yu un mulil. Sok la yal beya yik te lum te ha yashchunik te macha patil yashtal yu une. Habi ha te Jesus te Cristo shi. Te kalala yayik stohol into. Hich la yaks baik ta ichha tasven ta te kahvaltik Jesuse. Te kalalas kahambeis kap tas holik te Pabloe, tal tas toholik te chul espiritue, hich hachik te kop ta yantik opetik sok hach yalik te skop diose. Ainiwan la chaitul tas pisil te viniketike. Te Pablo och ta sinagoga ta ma bashiv ta yaanel sok te judioetik. Te Pablo och ta sinagoga ma bashiv ta yaanel sok te judioetik te bitil ay ta ahvalinel te diose. Osheb u hich las pas hato te ay machatik kot ta yotanike. Augmeto ay tulani la yaks baik te malas kan te yashchunike. Hich hachs bolkoptayik te yachilbe yu un Jesus tas tohol spisil te ants viniketike. Hich te Pablo la yihkitay te sinagogae la yik bael te nopoheletik tabay te escuela yu un tiranos bile. Te la yaambe ya iskop Dios hujunk al a. Hich las pas cheb havil te a. Hato te la ya ikish tohol. Skop kahwaltik spisil te machatik. Ainemik tas makem kinal Asia. Te judio etike sok uk te griego etike. Dios las pas chahpa teliletik tas venta te Pablo chican te meha tes pañuelo o te meha tes mahkil chut te lap bilish une la yich beyik bael la yak beyik tas baketal te macha ay ta chamele ora la mah chamelik yuun sok lok pukuhetik ta yotanik yuun. Haukme to ay judioetik te shmelmonik tas lok esel pukuhetik ta yotan te answiniketike. Sok las kan yotanik te yas lok esik pukuhetik tas ventas bil te kahwaltik Jesuse. Hich hach yalbeyik te pukuhetike. Yakalbe yeshmantal lok aniktel tas venta Jesus te yak tas cholel te Pablo Shik tas lok esel. Ay huktul snitchnabt. Te tul judio winik esebas bil te volvane sacerdote hich yak tas pasel uk. Hich suhtes botskopik yuun te pukuhe. Te Jesus las nabeis ba sok. Te Jesus yah nabeis ba sok yahna te macha a te Pablo yan te haeshe
mach'ax a xis k'oplalik yu'un. Tewinik te ay pukuj tayotane, wilum tayotik yu'un, lajik tatsalel yu'un bayal yip tewinike. Hich xtan lajanik lok'el ta'anel tabay tenae. Bayal ejchnajik yu'un, puj sk'oplal taspamal lum Éfeso, layayik stojol te judío etik, sok te griego etike. Taspisilik bayal xibik yu'un, sok mero muk sk'oplal, k'ot yu'unik tastojolik tesb'il te kajwaltik Jesuse. Sobol tajtul te mach'a xch'unijikix te Jesus, tal yalik tajamal te bila malekuk yakalik taspasele. Ich te mach'atik ya'telinejik spasel magia, layich'iktel xchik'ik ta comonsitil tes libroyle, layich'ik ta venta te jayeb stojol lexlok' a te libro etike, ay lajuneb yoxwinik taj 1,050,000 taj sejp plata testojole. Ich puj tabayuk tesk'op kajwaltike, sok bayel yu'el a'tej tesk'ope. Tek'alal k'otix tapasel spisilinto, lasnop tayo'tan te Pablo, te yaxk'axyil te kermanotaktik te ayik task'inal Macedonia, sok task'inal Acaya, te b'it'il yaxb'aj ta Jerusalene, sok layal. Tapatil te melajixk'otan te'a, yamexb'on talum Roma xi. Ich lastikun ba'el ta Macedonia cha'tul tes joy ta'atele. Jab'ij ja' te Timoteo, sok te Erastoe. Yan te Pablo jalaj toxan task'inal Asia stukel. Ich ora jach bayal k'op talum Éfeso, taskaj te yach'ilb'e yu'un te Jesuse. Ja' las jachches k'op tejtul winik, Demetrios b'il te ya'telinej spasel, ta plata te ch'in slok'onb'a'il templo yu'un te yaj kananik Diana sb'il. Bayal ganar las paz, sok a tesjo'tak taspasele. Bayel ganar las paz, sok a tesjo'tak taspasele. Te Demetrio las tz'ob tesjo'take, sok yantik te pajal ya'telik soke, ich layal b'eyayik. Winiketik ya'ana'ik stojol tejtawtik k'ulijaltik yu'un te bila ka'telinejtik spasele, jawk me'to a'wilujikix sok a'wayojik stojol te bila yak tayalel te Pabloe. Bayuk nax yayal te maja'ok Dios te bila pasb'il taj k'ab'tik naxe, sok layak'otukix tayo'tanik, tz'o'b'ol tajtul tejlumaltike, sok taspamal sk'inal te Asiae. Maja'ok nax te yajtaj wokoltik te yaxch'ay spisil a te bila yajpastik ganar yu'une, sok ich uk te templo yu'un te muk'ul antzil Dios Diana, yamexlaj sk'oplal ta ich'el tamuk' tabayuk. Ich meyax laj sk'oplal ta ich'el tamuk' te Diana, te ay tach'unel yu'un spisil antz winiketik li'to task'inal Asia, sok tabayuk taspamal b'alumilale xi te Demetrioe. K'ala layayik stojol te bila layale, bayal jach slab yo'tanik yu'un, sok ich layalik ta'aw. Ak'a ich'otuk tamuk' te Diana yu'un te Efesio etike, xiyik ta'aw. Ak'a ich'otuk tamuk' te Diana yu'un te Efesio etike, xiyik ta'aw. Ich jajchik tak'ob spisil te lume, lasten ochel sb'ayik tab'ayab'il muk'ul tz'oblej yu'un te lume, sok lastzakik te Gayo, sok Aristarco, te Macedonia winiketik,
tes hois baik tabel sok te Pablo e. Te Pablo kan ochuk te yolilal te lume, haug me to la yich komel yuun te no puheletike. Sok ay chaoshtul te yichoh yatelik te a tabay tes makem kinal Asia te junio tans baik sok te Pablo e. Lastikunik ta alel tas tohol sok la yalbeyik bukol te manchuk ya yochesba te a tabay te yavil tsoblehe. Tabay tsobos baik te ans viniketike. Komon sh'awlahanik nash te a. Tabay tsobos baik te ans viniketike. Komon sh'awlahanik nash te a. Yanyantik te bilayakalik ta yalel ta ave. Melel mayuk ta yotanik te bitil ay te a yehe. Kol spisiluk malas naik stohol te bisventail te tsobos baike. Augmeto te judioetik las tehkanik takop te Alejandro e. Hichiun te Alejandro las hinbeiskap yil te lume te aka chabukik takope. Sventa hich yashu yashkopo. Kalal kota yotanik te ha judio vinik te Alejandro e. Ha chik ta au tas pisilik. Ainivan chebuk ora te hich la yalik ta ave. Aka ich otok ta muk te Diana yuun te Efesio etike shik ta au. Ich te secretario yuun te lume kanskopon te ans viniketike. Haugmeto vokol hu yuun skomel ta kop te kalal la mahe hich kah yal. Lumal Efesio etik, spisil ans viniketix na ohix tohol tabayuk te bitil, ay tahvel tatix kanantayel te templo yuun te mukul ansil Dios Diana te lokomba te chay koel tel tachulchane. Ay balmach ay ayal te mamele luke, lama na baikiche. Mame hoviluk nash te bilayash hach a pasike. Te viniketik avik ohik tele, mayuk bis pasohik, mayuk bi yelkanehik lokel ta templo. Sok mayuk banti lastoy bakuptayik te ansil Dios ko untike. Yan te Demetrio sok tes hotak ta atele, te me ay bilayas kanik chahpanel yuune, hasventail te ay chahpahibal sok ay chahpanvanehetik ku untik. Haag ayaks baik tas chahpanel tas toholik. Te me ay biyan ya awalike, alaik ta yorail te mukul sobleh yuun te lume. Melel mawokoluk ya tah multik tas tohol, ahwaliletik a te bila hachich a. Te bila hachich ahtunashe. Bime yakaltik te meya shohkobotike, melel mayuk sventail te shchinchonash kinal ku untike, shi te secretario e. Te kalal lahyotan takope, las tikumbael te ans viniketik sobos baike. Dios yayakwet bendición yuun te shchul